Kaze mwene data muri kumwe na Apotre Rwema ndamiye kibibi, ndagira ngo usabe ukande subscribe niba utari wabikora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro dutanga buri cyumweru. Imana iguhereze umugisha uryoherwe n'ibiganiro bikurikira. Hari inkuru nziza kandi niyongeye kuganira uyu munsi wa none y'ubuntu bw'Imana. Imana izidushoboza kandi ikatugirira neza, kuko ivyo tureba muri kwa kunanirwa kwacu, ivyo dusanga ni muri iyi si, ni ugukorera mu isi y'umwijima, isi yanduye, isi yuzuye ibibazo. Bene data, reka mbabwire, iyi si dutuyemo, iyi ngiyi isi imbi, isi mbi yuzuyemwo inzangano, yuzuyemwo amagambo. Uzareba akana gatoya k'uruhinja kari mu kuvuka, karangiza nta wamwigishije, nta shuri bamujanyemwo ryo kuvuga nabi cyangwa ryo gukora nabi, yarakara akama gukubita urusha. Ese aba yarabikuye hehe? Muri iyi si mbi ya Satani. Umwana mutoya azagira gutyo ukabona abana wivyariye, ntabwo abana banje bigeze babona pambigisha ngo mugwane. Ariko sinzi ukuntu biza bigenda, kama mbona atekereje kuko icyo agomba gukorera mugenzi wiwe ni ukumukubita, cyangwa ikindi agomba gukora ni ukumubwira ijambo rindi ribi riri bumubabaze. Ivyo byose biva hehe? Biva muri iyi si mbi dutuyemwo uyu munsi. Iyo tuvutse, iyo buri muntu wese avutse uje hano muri ino si, uzuvukira ahangaha muri kamere y'isi, mu by'isi gusa niho tuzatuvukira, kandi ukamubivukana nature, waba mwiza waba mubi, taco wakora kugira ngo ubashe kuzuza kwa gukiranuka tuhaye tuvuga. Ukuye gusa inkuru nziza ngiye kubaganiriza uyu munsi wa none. Ibindi byose wakora n'uburyo washaka kuva muri ino si, ndakubwiza ukuri kuko bidashoboka. Ukuye inzira imwe gusa ndi bukubwire. Hariho bamwe bazabumva ino si iraremereye, iyi si zitera stress, iyi si zitera ibibazo, iyi si zitera umutima uhagaze. Abantu bamwe kandi harimo abasore benshi bazabumva bakeneye kunezerwa, bakumva bakeneye kugubwa neza, ariko kubera kuko batuye muri iyi si bakumva batanyugwa, bakavuga ati uzi inzira ngomba gushakisha, reka ngende nzozamwe ibiyobyabwenge. Ndazandika hano mu Cyongereza, nzozamwe ibiyobyabwenge, drugs. Ugasanga kari medicating, akarafata ibiyobyabwenge akagira ngo hari icyo bimumarira, akanya gatoya bikaba bya evaporatinze, akongera kandi agasubira hehe muri bwa buzima yararimo, igihenda abana gusa. Abandi bagatekereza ngo ninaramuka mbonye amafaranga nkabona ubutunzi nibwo buzatuma nezerwa, ubutunzi nibwo buzatuma iyi si mbayemo nyibamo nkayibamwe amahoro, kandi ari isi yuzuye ibibazo byose. Amafaranga akayabona, aho kugira ngo amafaranga amufashe, ahubwo ya mafaranga akamufasha kuja mu bibi, akamufasha kuva ku Mana. Hari abantu babaye mu buzima bubi, nanje nishizemo ntikuyemo, ukavuga uti ninagira Imana nkabona mvuye muri ubu buzima, nkagenda nkagera muri Canada, ninashika muri Canada ubuzima bwanje buzatungana, nzamererwa neza, nzakorera Imana, nzoza nsenga, nzoza nkora ibi ngibi. Nta muntu wicaye ngaho baravuze ayo magambo, nanje ndimo. Ariko bashikaha nuko ubuha utekereza kuko ni wabona amafaranga ubuzima bwawe buzahinduka. Ngufitiye message, iyo si yo nkuru nziza, kuko ayo mafaranga wayabona, warangiza kuyabona, warangiza kubona ya mafaranga ugasubira kandi ugahatinga, tusinzire, ukiriga upfa n'abantu amafaranga, ubwiriza bukaza, ibindi bikaza, ukongera kandi ukumva wisanze muri yasi yanduye. Imana itubabarire. Ariko reka mbabwire kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza ikiba kiri aha ngaha. Hariho n'inkuru, mwibuke ya nkuru ya wa mwana w'ikirara. Wa mwana w'ikirara, wa wundi wavuye kwa se, yari yicaye kwa se, yaramerewe neza, ariko aravuga ati uwampereza umugabane wanje kagenda nkaja kwibera iriya, ngafata ubutunzi bwanje bwose. Mwabisanga muri Luka 11. Mfite amagambo menshi yo kuvuga, ibyanditswe bimwe ndabibabwira gusa. Muri Luka 11
15 umurongo wa 11 hatubwira inkuru ya wa mwana w'ikirara, akaba avuga ati wompereza amafaranga ubuzima bwanje buzamera neza, ariko agahitamo kuva mu rukundo rwa se, agasohoka akajana ya mafaranga hano hanze, yamara yarya ngo arangize kuyarya, wibaze ageza ahantu azoza arya ibiryo byasizwe n'ingurube, harya mu condo aba ariho agera, aho agerageje hose arongera kandi arazenguruka, boom, yisanga kandi muri bwa buzima. Muzi ikibazo gitera ibi byose, intambara tuzi ziza ziba ziri hirya no hino ku isi, za UN ziragerageza, baracyaye bagerageza kubitunganyiriza hano muri ino si yanduye, bakavuga ati dukora uko dushoboye, dushakisha uburyo dukemura bino bibazo, intambara zirangire, ibibazo birangire. Ayi, uko babigerageza niko bigenda biba bibi cyane. Jero nkomoka mu gihugu ca Kongo, ubwicanyi buhabuberayo none kibubujijwe n'abasirikare ba UN bakwiriye ahantu hose, ariko uko bahiyongera niko n'abantu bakomeza kugira gute, niko n'abantu bakomeza gupfa. Nuko turi muri ino si yanduye kandi yuzuye mu bibazo, solution zose ziyazishakirwa ahangaha, ndakubwiza ukuri ntabwo zilasting. Amahoro wifuza tiwayabonera muri ubu buzima, ubutunzi wifuza tiwabubonera ahangaha bwuzuye, urugo wifuza tiwarubonera ahangaha rwuzuye. Kubera iki? Kubera kuko hari mbere y'ahangaha iyi si yo si Imana yacu yaremye. Imana yacu yaremye isi, iremye isi nziza cyane, ariyo muri Edeni, ishiramwo Adamu na Eva, irabakunda kandi ibitaho cyane rwose, ibahereza byose mwororoke, ntibakeneraga no kwambara imyenda kuko ubwiza bw'Imana bwari bubagose, ubwiza bw'Imana bwari bubuzuye. Ariko icyateye kino kibazo cyatumye twisanga ahangaha ni icyaha. Umuntu amaze gucumura ahangaha niho icyaha naco cyahise cinjira gikora ibintu bibi cyane. Mu Baroma 3:23 niho hatubwira uburyo abantu bose twaracumuye kandi tuva mu bwiza bw'Imana. Ahangaha biratuzana tukaja kwisanga, tugasanga turi ahangaha. Ukiri muri ino si iyi ngiyi yanduye, waravuye mu mugambi w'Imana kubera icyaha, uzisanga ahangaha. Ibyo uzagerageza gukora byose nta na kimwe byakumarira, bizongera kandi bikugarure aha. Ndashaka kwigisha inkuru nziza, kandi iyo nkuru nziza ndi bwigishe ndagira ngo ngusabe nawe uyige n'ibintu byoroshe. Kore hano kuri tablo undi muntu uzabona uzabashe kumwigisha kugira ngo umenye ukuntu ubutumwa bwiza buzabuvugwa. Hari abicaranga bakubaza tese gukizwa niki, bakizwa bate, ukananirwa no kubisobanura. Uyu munsi urataha wabisobanukiwe. Hari abatekereza akavuga tese ni buryo ki nabasha kwirinda ibyaha, ni buryo ki nabasha gutunganira Imana. Urava ahangaha wabisobanukiwe niwakurikiriza inyigisho mu buryo bworoshe cyane. Nshobora no kubivuga mu masegonda make, ariko kuko ari umwanya wo kubwiriza kandi nshaka gukoresha neza, ndagira ngo mbikwereke koresheje iyi tablo. Bwana asifiwe. Reka badusomere hariya navuze mu Baroma 3 umurongo wa 23. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 haravuga gutya ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Reka yongera hadusubiremo. Kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Abantu bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. 6 umurongo wa 23 mu Baroma nanone. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibihembo byo kuva mu mugambi w'Imana ni ibingibi byose, ni ibibazo bibonekera ahangaha. Ibihembo byo kudatunganira Imana byose ni ibitubonera. Iryo ni ijambo ry'Imana ribivuze. Bwana asifiwe. Haleluya. Ariko ngufitiye inkuru nziza, ariyo magambo nashatse kubabwiriza uyu munsi wa none.
uko niho tuza tubonera imbaraga, niho tubonera gusubizwa. Nico cyonyine kibasha kudukura aha ngaha ni rya jambo ryanditswe muri Yohana John 3:16, Yohana 3 umurongo wa 16. Yohana 3 umurongo wa 16 bahadusomera. Iyo niyo nkuru nziza ngufitiye muri uyu mwanya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, bituma itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, kugira ngo uzamwizera wese atazarimbuka, ahubwo azagire ubugingo buhoraho. Harya twasomye mu Baroma 6 umurongo wa 23 b yaho iravuga ngo ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Bwana asifiwe. Iyi niyo nkuru nziza rero ngiye kukubwira. Naha ngaha tubonera uruziga rwa gatatu. Ngira ngo nkubwire ni naho ubutumwa bubikiye. Niyo magambo tuza gukora aha ngaha. Niyo ijambo ry'Imana rivuga ngo abazayizera bose ngo abo ngabo bahawe kwitwa abana b'Imana. Ngo kandi si ukubera ibyo dukora ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Dore uko bimeze. Kubera rwa rukundo Imana yadukunze, Imana yarebye umugambi wayo yari yaragambiriye, iravuga ngo muzabyare mwororoke, ibona byose byarapfuye kubera iki cyaha, ariko kuko yatekerezaga kuko igomba gusubiza abantu aha ngaha, kandi Imana yacu niyo gukiranuka. Yaravuze ngo niwacumura Adamu na Eva no gupfa uzapfa. Igomba rero kubona rwa rupfu rugomba kuhaba. Munyumve neza kugira ngo usobanukirwe runo butumwa. Rwa rupfu rugomba kuhaba, ya maraso agomba kumeneka kugira ngo twongere dusubire mu mugambi w'Imana, kugira ngo hagire ikindi kintu kigomba kuba, amaraso agomba kuva. Nico cyatumye Imana mu gukiranuka kwayo ivuga iti ngomba gutanga igitambo kigomba gukuraho cya cyaha wa muntu yakoze, ngomba gukuraho cya cyaha dukora. Ico gitambo ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ico gitambo ni Yesu Kristo. Araza hano mu isi. Jambo ry'Imana yatubwira ngo aja ku musaraba, arapfa kubw'ibyaha byanje no kubw'ibyaha zawe. Arimwe araeminga kugira ngo akureho iki kintu. Kare igihe Etienne yavuze ngo se notanga umwana wanje, namye nikanga kandi ari ibintu byo gupima gusa hayavuga byo kubaza. Namye numva yavuze ngo se ngo utanga Sandra, nama numva ngize ubwoba gusa kandi hayapfa kwivugira. Mfite abarenze umwe. Imana yari ifite umwana umwe gusa w'ikinege, hitamo kugira ngo imutange kubwanje no kubwawe. Bwana asifiwe. Yewe aya magambo hari ibintu bimwe baza bita fiction. Fiction ni za nkuru zimwe zitabayeho, kujya baza bavuga ngo sungura ngo iragenda ngo yicarana n'imbwa ngo ziravugana. Ibyo ngibyo ntibyabayeho, ndagira ngo murabizi mwese. Iyo niyo baza bita fiction, ariko reality yabayeho. Na movie zirahaba za fiction murazizi, ariko ukuri kuhaba uku ni ukuri. Bwana asifiwe. Yesu yaraje, aja ku musaraba, arangije arapfa, aja mu kuzimu, arahambwa, arakubitwa. Reka nkwibutse ikindi kintu. Yesu yabaga mu bwiza bw'Imana, yaragoswe n'abamarayika bamuramya ku manywa na nijoro bavuga ngo uruwera uruwera uruwera. Yewe abaperezida bari mu kujaho, yagiyeho imyaka 5 gusa, ukamusanga yarahangaraye ntazareba no ku ruhande, kandi ayoboye agahugu kangana nk'uku nguku, kandi nawe azarwara nawe ndi mu kureba, kandi nta kintu kiri mu kunsetsa ko kurangiza abaperezida bambaye twa tumaski, kandi nza twitegereza nkabona dusa nutwo nza mbona ku kazi wacu. Mbega abantu bafite intege nkeya, kagira ngo none za mbaraga zabo zo kwama zirinda nka corona hariya hanze. Oya yepi, nabo mwuka mpumeka niwo bahumeka, intege nkeya ngira nizo bagira, bameze nk'abandi bose.
ariko barangiza bakama bagagarira muri ya myanya ukagira ngo none barayihawe bazayibamo igihe cyose. Warangiza Obama uko yanganaga muri 2008 aje ku butegetsi, wamureba avaho umusatsi wahindutse umweru, yarahindutse, yarashaje, yabaye ukundi. Imana itubabarire. Ariko Yesu umwana w'Imana wari ubaye mu bwiza ngo ntiyabonye kuko ari ikintu cyo kugundirirwa ngo kugira ngo abashe kukigumaho, kuko uzubona ibyiza ukabihagararaho. Tuzatubona urufaranga ukanga kururekura, ukanga gufasha umuntu ukenya, ukanga gufasha undi muntu, ukavuga ngo warumpereza ngwigumireho. Tubwire ngo byo koroha ubu nyine umuntu aje akamambwira ngo va kuri iki ngiki, iki wari uyoboye kiveho. Abana b'abantu cyaciza uriho uzawumva ngo ugumukigumeho. Ariko nta cyiza cyabayeho ku bwami bw'ijuru. Imana yari irimwo, Yesu yari arimwo, agasiga ya gruware yose, akaza kuvuka, akavuka ku muntu udafite n'umugabo, bakamwita ikinyendaro, bakamwita umwana w'ikinyendaro, akaba umwana w'umubaji, akabaho ngaho ari umuntu utaye agaciro, kugira ngo jewe nawe abashe kudukuraho icyaha. Bwana asifiwe. Tubashije gusobanukirwa ayo magambo, tukamenya ibyo Yesu yakoze ahangaha ku musaraba n'impamvu yabikoze, yewe kwakuramya kwacu kuraha titukaza turamya cyane kubera ko twaguze imodokari y'umweru cyangwa yirabura cyangwa itukura. Tuzajye turamya kubera kuko hari icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu. Bwana asifiwe. Titukaza tunezerwa cyane kubera ko twariye, kubera ko twabyutse, ahubwo tunezerwe na wa wundi uzuduhereza bijya byose. Araza aje hano ku musaraba, araza baramumanura mu kuzimu, bamucira amacandwe, bamutera ingumi, bamukubita ku ruhande, baramucunaguza, bamukora ibishoboka byose. Ariko ngo arangije nyuma y'iminsi 3 aranesha, yaka Satani urufunguzo rw'ikuzimu, arazamuka yicaye iburyo bwa Se. Uyu mwanya tuhaye tuvuga, duhereze Imana amashyi menshi cyane. Iki ni cya kimenyetso rero ciwe cyo kugira gute, cyo kuzamuka. Maze rero dore aho ubutumwa buherereye, dore aho inkuru nziza iherereye, dore icyo tugomba kuvuga ni iki ngiki, kugira ngo tubashe rero kwinjira, ngo tugere aha ngaha, tubashe kwinjira, tugaruka. Inzira ihari ntabwo ari sanse, ni one way, ntabwo guzanyura hano. Dore inzira aho igomba kunyura ni hamwe gusa, gomba kunyura hano. Iyo mwamva bavuga ngo tunyure ku musaraba, dukizwe, tugire gute, inzira naha. Bwana asifiwe. Ikidukura hanga umuryango waha ntawuhari numwe ukuye gusa kunyura ku musaraba. Iyo bavuga kwizera rero kugira ngo gusobanukirwe, iyo bavuga gukizwa, iyo tuvuga kwezwa, tuzatwezwa niki? Tuzatwezwa n'umusaraba. Bwana asifiwe. Tuzatwezwa niki? Tuzatwezwa n'amaraso ya Kristo. Imana itugirire neza. Hari inyigisho zimwe batwigishije tukihadukura, bakama bakubwira ngo agakiza ni wowe, ibyo ukora ni wowe, uburyo uzaja mu ijuru gusa ni wowe, ibindi byose bakabikubwira. Ndaha kugutangariza kuko ibyo bintu ntabwo ari byo. Dukizwa tunyuze kuri Yesu Kristo, kandi bivuye kuki? Bivuye ku buntu. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Haleluya. Badusomera Abaroma 10 umurongo wa 9 kugeza kuri 13. Igice cya 10 cy'Abaroma umurongo wa 9. Niba tuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Kuko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Reka usubire aho ngaho habanza gira mbereke. Niwatuza akanwa kawe, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukavuga kuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe, ukanavyizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. yuko Imana yamukuye aha ngaha ikamuzamura, uzakizwa. Hari ubwo wigeze wumva baha bakuvugamwo wewe ibyo ugomba gukora? Hadusubirire pastor, hadusubire mutegere neza, amaze niturangiza uraza kunezererwa agakiza kuruta uko wari usanzwe ubizi. Akanwa kawe
watuze akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukanizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa. Haleluya. Icara pastor. Niwizera mu mutima wawe, ukatuza akanwa kawe, ukemera iyi nkuru nziza. Mwumva ukuntu agakiza kagoye kandi koroshe. Nubyemera ukazatuza akanwa kawe, ukamugira umwami w'ubuzima bwawe, uzakizwa. Zazaha zose, kwa kunanirwa kose, dore umuti wako naha. Reka nkubwire ukuntu bigoye, kuko ushobora kubyumva ukagira ngo njyewe ntekereza ko gukora arizo byari bigiye nko koroha. Noba nzi ngo icyo ngomba gukora niki, icyo ntazavuga niki, icyo nzavuga niki ngiki. Ariko kwizera, nimba wicaye hano, Bwana sifiwe, ukaba uzugira gushidikanya, ukaba ariko wosanga Yesu ataraje, wosanga Yesu atarapfuye, ataragiye ku musaraba, wosanga Yesu yarapfuye ariko atarazutse, wosanga ari umwana w'umuntu, ari uwa Mariya na Yosefu. Nimba uko nguko ari kutekereza, ntabwo ukijijwe. Mwabyumvise? Ntabwo ari ukubera ko uza gusenga, ntabwo ari ukubera ko uza utanga icacumi, ntabwo ari ukubera ko uza utanga amaturo, ntabwo ari ukubera ko wicaye muri iri kanisa, ntabwo ari ukubera ko uza usura abarwayi, ntabwo ari ukubera kuko uza witanga ku bantu bose. Niwemera ukabyizera, Yesu akaba umwami wawe, uzakizwa. Aho niho hari agakiza, uzakizwa gusa. Bene da, iki kintu kiragoye, ko muranyumva? Kiragoye. Kuko hari abagiye mu ishuri bicaye aha ngaha, bababwira aho umuntu yavuye. Ni ukuvuga ko mutemera ko Imana ariyo yaremye. Hari abicaye aha ngaha bazi ngo ziriya ni inkuru zavuzwe. Abo ngabo ntabwo bemera kuko Yesu yakoze ibi byose. Abo rero unfortunately ntabwo ari abakristo. Nicyo gituma ubwenge bwo kuzakira, kuzemera, nukwizera, kubihabwa n'ubuntu. Nta mbaraga zawe zagushoboza kubasha kwigeza aha hantu. Ariko nimba wicaye aha ngaha ukaba wizeye kuko Yesu yaje ku bwawe, agapfa ku bwawe, akazuka, akaba yicaye iruhande rwa se, ukaba uzi kuko ari umwami wawe. Kumenya ko ari umwami wawe niki? Amategeko ya Canada murayazi. Usohoke hano nuja muri Yerohedi, werekeze kino gice waturutse ruriya ruhande, kaha winjiriye gutya wamuzamuka, barakujana muri gereza. Uzaba wayishe, ndabizi ko ntawo bikora uri aha ngaha, kubera kuko muzi amategeko y'iki gihugu, kandi muri abo muri iki gihugu tiwapima gukora ibitandukanye n'ibyaha. Uri muri ubu bwana. Imana tubabarire. Amen. Uwibwira rero kuko kugira ngo umenye neza nimba waremeye kuko Yesu ari umwami wawe, ni gute umufasha, ni gute umurebe, ni uyobora ubuzima bwawe. Ese amategeko yo muri ubwo bwami uzuyagenderamo? Ese uzubaza ukamenya ngomba gukora iki, uwo mwami ashaka iki, anyoboye ate, bigomba kugenda gute? Nimba utabifite, ushobora kuba wibereye mu kigare. Ushobora kuba wibereye mu kigare, ukazugira icuya gusa bakubita isente yakubita mu mutima ugasimbuka, ukagira ngo none wakijijwe. Ukavuga ruga utarakizwa, ugasenga cyane utarakizwa, ugatanga amaturo utarakizwa, ukayatanga ngo nuko byagenze ucyo cyangwa byagenze kuri, ugafata imirimo ikomeye utarakizwa, ukayobora worship utarakizwa. Ariko igipimo twireberamo naha ngaha, nukureba kuko uwo Yesu ari uyoboye ubuzima bwacu. Nababwiye ngo ni ikintu coroshe ariko kandi gikomeye. Bwana sifiwe. Aho coroheye naho naha ngaha, nuko ya badeni yose, ya mitwaro yose, ya mirimo yose igomba gukorwa, Yesu yarayirangije, Yesu yarayikoze.
igorigota niko umuririmbyi azaririmba. Hano igorigota niho byose byarangiriye. Yadutuye imitwaro, yaduhetamishaga, none tugenda twemye. Hari amagambo amwe tuba turirimba tutazi neza n'icyo asobanura. Hari amagambo amwe tuba tugenderamo tutazi neza. Yego yarabikoze, abari aha ngaha bararinzwe. Tumeze nka kuri uhaye ureba kiriya kintu kiri muri iriya ngoma hariya, wakirangiza aha ngaha, waharangiza hano. Iki gipapuro kimenyeho amazi, iki gipapuro kimenyeho amazi cyahita gipfa, ariko pima nubwo uhaye ukireba wakimenaho amazi, ariko ntabasha kukigeraho, kubera kuko uramurebaho umurebeye ukamurebera muri Kristo. Ukaba wareba aha ngaha birakubita kuri iki kirahure bisubira inyuma. Imana itugire neza. Iyi Imana ihaje kutureba natwe iturangiza, iziturangiriza aha ngaha, yaturebera muri Yesu Kristo tukagaragara dutunganye, tukagaragara tumeze neza. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hanyuma rero aha ngaha niho bibera. Bwana asifiwe. Iyo twamaze kunyura aha, iyo twemeye aha ngaha tukabyakira, turaza noneho niyanzira yongera kandi ikatujana, ikatwinjiza mu mugambi w'Imana. Tukabaho tukaba twoba dutuye hano muri ino si, ariko imitima yacu twibereye mu mupango w'Imana, twibereye mu bwami bw'Imana. Kandi waruzi n'ikindi, hari abaza batekereza ngo ijuru cyangwa ubwami bw'Imana buririye. Oya, ntabwo buririye hakurya hariya uzoja wapfuye. Iyo bibi ibyo ngibyo, Yesu ntaba yarabwiye abigishwa biwe ngo musenge, ngo kandi nimwasenga ngo musenge mutyo, ngo muvuge ngo ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikoregwe mu isi kuko gikoregwa mu ijuru. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Hari abatari bazi impamvu iri torero Imana yaduhaye twaryise Kingdom Minded Church. Kingdom Minded Church ni abemera ubwami bw'Imana, ni abafite mu ntekerezo zabo kwemera ubwami bw'Imana. Bwana asifiwe. Tidutegereje ubwami bw'Imana kuzabwinjiramo ari uko dupfuye, ahubwo abakijijwe bose tubasha kugira gute? Tubasha kuza tukinjira aha ngaha muri ubu buzima bushasha umwami wacu yaduhaye binyuze muri we, tukaba turabiziguye, tukaba turabanezerewe. Aha ngaha rero iyo tuhageze, iyo twinjiye aha hantu, tubasha kuba nanone restored. Niho hahandi rwa rukundo tubasha kurexperiencing, tukaba turi mu isi ariko tutarabisi, tukabasha kuvuga ngo turi abambasaderi, turi abantu gusa bigendera. Aha ngaha turi ntabwo ari iwacu, ahubwo twibereye mu ijuru kandi twatugenda muri iyi si. Ab'iyi si ntibabasha kudusobanukirwa, ntibabasha kutumenya, babona tugendana nabo ariko tutarabisi, kuko twebwe twamaze guhindura nationalite, twamaze guhindura status yacu. Iyo wanyuze aha ngaha, ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo uba ukiri uwo waruri, ahubwo ngo uzuhinduka icaremwe gishasha. Mwene data, nimba warakiriye Yesu Kristo, uri icaremwe gisha. Bwana asifiwe. Kuko dupfana nawe, tukazukana nawe, tugahinduka abashasha, tukaremwa, tukagenda twiziguye, turemereye, dukomeye, kuko yarabikoze byose. Kandi nuko ari wuzu dufasha, akadufasha. Yagiye kugenda, agiye kuva aha ngaha, aravuga ngo sinzabasiga mwenyine ngo mube nk'imfubyi, ahubwo ndabasigira umwuka wera. Umwuka wera azabane namwe, ari uzabafasha muri urugendo rwose muzagenda kugeza mungezeho. Ntabwo wakwishoboza mwene data, ahubwo umwuka wera niwe ubasha kugushoboza, akagukura aha ngaha muri iyi si, akakwinjiza hano mu masezerano y'umwami wacu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amaze Yesu agiye kwigisha, agira ngo asobanure aya magambo neza, akoresha ya nkuru nababwiye kare ya wa mwana w'ikirara. Aragenda aja kure cyane, yangiriza ibyo yari afite byose, ngo ageze umunsi umwe amaze guhinduka wa muntu urya iby'ingurube zasize, ngo yumva ibitekerezo byiwe biragarutse, yibuka iwabo, yibuka harya yavuye, yibuka urukundo rwa se.
ahangaha turi ahangaha bene data, urashobora kuba wari wiboheye muri ino si, wenda uri ahangaha ushakisha ubuzima ko wabuhindurira mu kunywa ibiyobyabwenge, mu gushaka amafaranga menshi, muko wenda nushaka umugabo cyangwa umugore ubuzima bwawe buzahinduka, ariko icyahindura ubuzima bwawe ni kimwe gusa, nuko tugomba kugaruka mu mugambi w'Imana, tukaba hahandi Imana yifuza kuko tuba, kandi uburyo tugomba kuhagera nuko tugomba kunyura hano ku musaraba. Tibikojeje isoni uyu munsi wa none, nimba wumva mu mutima wawe rwose kuko ushaka guhereza ubuzima bwawe Yesu Kristo, nta muntu undi bukoze isoni, kuko mu mico y'iwacu no muri community y'iwacu kwihana no gukizwa biza bisa nkaho ari nk'ikintu, nk'umuntu wenda uhawe uvuga ngo yakoze iki cyaha. Twese ijambo ry'Imana ryatubwiye, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twese turi abanyabyaha, twese turi abanyabyaha, kandi tuvuze kuko turi abakiranutsi tuba duhakanye inkuru y'umusaraba, turi abanyabyaha. Ikibasha kuduhindura abakristo, ikibasha kudushoboza kwirinda ruriya rugambo rusenya abandi, kubesha no kwiba no kwifuza no kugira nabi n'ibindi byaha byose watekereza, ni kimwe n'imbaraga zibonekera mu mwami wacu Yesu Kristo binyuze mu mwuka yaduhaye ukaduhindura. Rero uyu munsi wavuga uti ndakwihaye Kristo. Urakoze kubana natwe, niba utari wakora subscribe kanda ahangaha kugira ngo ibiganiro bindi tuzazana uzabashe kubibona. Imana ikugirire neza.